Bwana Yesu asifiwe. Umwami wacu nashimwe. Tashimama kidogo tu. Nimuhagarare gatoya. Tafadhali simama tu kidogo. Byibura muhagarare gatoya. Tuko ndani ya uwepo wa Mungu. Turi mu buntu bw'Imana, turi mu kubaho kw'Imana. Na najua hakuna kikineza biti kabure bila kurudishia Mungu utukufu kwanza. Nta kintu gishobora kuruta guha Imana icyubahiro. Ningelipenda usione mwenye uko pembeni yako, lakini tazamia ndio msalaba wa Yesu. Ndashaka kuvuga ngo nturebe umuntu uri ruhande rwawe, urebe umusaraba wa Yesu gusa. Lakini ukimuona kiukweli, yeye ndio iko na majibu juu ya maisha yako magharibi yako. Ariko numureba mu by'ukuri, uwo niwe bisubizo byawe muri uyu mugoroba. Nacho kwa maana ningelipenda ufunge tu macho yako. Navuga ngo byibura ufunga amaso yawe. Uambie Mungu neno moya. Ubwire Imana ijambo rimwe. Umwambie magharibi ya leo. Umubwire tu umugoroba none isiwe kama vile magharibi zingine. Bitandukane n'indi migoroba. Hii siku ya leo, uyu munsi wa none, minapenda unitembelee. Ndashaka kungenderera. Mwambie nataka unitembelee. Bwira Imana uti ndashaka kungenderera. Ukinitembelea, kuko nungenderera, kyote kitabadilika maisha yangu. Buri kintu cyose mu buzima bwanjye kirahinduka. Naamini ile. Vuga ngo amina. Sema Bwana ashimame juu ya maisha yako, tuombe katika jina la Yesu. Vuga ngo Imana yagare mu buzima bwawe, dusenge mu izina rya Yesu. Baba, tuko chini ya miguu yako tena Jehova magharibi yako. Data turiano muri umugoroba. Mbele ya mwanadamu tumesogelea Baba. Ntabwo turi imbere y'umuntu, turi imbere yawe Data. Lakini tumekuja ni mbele ya uso wako. Tuje imbere yawe kubw'ubuntu bwawe. Uliruhusu siku ya leo tushimame ndani ya madhabahu hii Baba. Data utubabarire kugira duhagarare hano kuri uruhimbi kubwawe. Na siku ya leo tunataka useme nasi Baba. N'uyu munsi turashaka kuvugana natwe Data. Sijiongea. Ntabwo ari twe tuvuga. Sina neno lolote la uzima. Nta jambo mfite byo mu buzima. Lakini yote mimi tutazamia ni kwa neno lako Baba. Ibyo turimo guhanga amaso ni ku ijambo ryawe. Ruhusu magharibi ya leo neno moya iwe kwa ajili ya utukufu wako juu ya taifa la watoto wako Baba. Reka ijambo Mwami ry'umugoroba nubwo ryawe rimwe rivuge kubw'abana bawe Data. Tunaaminia uwepo wako mali hapa. Twizeye kubaho kwawe kuraha. Katika jina la Yesu Kristo. Ni izina rya Yesu. Amen. Amen. Japia Yesu makofi nuko nekala. Kumera Yesu mu masi nuko wicara. Tunashukuru Mungu tena juu ya magharibi ya leo. Turashima Imana kubw'uyu mugoroba uyu munsi. Najua siku ya leo hautakuwa desi ama hautavunjika moyo. Ndabizi ko uyu mugoroba utaza kubabara umutima, ntabwo uri buhombe. Naitwa kwa jina la Pasteur Emmanuel Pangani. Nitwa umushumba Manuel. Natokea Kongo Goma. Ndava muri Kongo Igoma. Tunashukuru kutuneemisha tena kufika mbele yenu magharibi ya leo. Ati turashimira. Somo letu magharibi ya leo. Ati tudatinze tugiye kwinjira mu inyigisho yacu y'uyu munsi. Najua kila mtu alikuya ana mipango ambayo alikuwa nayo juu ya magharibi ya leo. Ati narinzi ko ndabizi neza ko umuntu wese waje hano yari afite imigambi yo kugera hano. Lakini mipango yako yote umenyamazisha kimya. Ariko imigambi yawe yose wayicecekesheje. Bakuacha kazi bameacha. Abaretse akazi bakaretse. Unakuya sikiliza maombi magharibi ya leo neno la Mungu. Waje kumva amagambo y'Imana n'amasengesho y'umugoroba. Na ile yote ni kwa ajili ya faida yako kwanza. Biriya byose ni kubw'inyungu yawe mbere na mbere. Hii neno la Mungu ambao unakisikiliza magharibi ya leo. Iri jambo ry'Imana uje kumva imugoroba. Hii maneno ni kwa ajili ya faida yako kwanza. Haya magambo ni kubw'inyungu zawe mbere na mbere. Mungu amejitoshelelea. Imana yaritanze. Mungu hana kitu ambacho hana tena. Imana nta kintu na kimwe idafite. Lakini kenye iko natafuta, ariko icyo ushaka ni ile kondoo iliyopotea. Iriya ntama yabuze. Na kama mie na wewe tumefika hapa magharibi ya leo, nubwo je nawe twageze muri umugoroba, ni kwa sababu tuko miongoni ya zile kondoo. Nubwo twebwe twatiyoboye ziriya ntama. Nje tuko tunatayarishwa siku moja. Ziriya twateguye umunsi umwe. Haki bibi harusi hewani bwana harusi. Kubera yuko turimo gutegura ubukwe bukuru. Na ndio kwa maana kama maombi kama na hii Mungu ameruhusu tuingie hapa. Ndabizi ko Imana yemeye ko
masengesho twaje hatutakosa kukukumbusha kama Yesu iko na haja yako. ntabwo twakwibagiwe ko Yesu yaretse byose. Naweza kuambia kama utabarikiwa. Ndashobora kukubwira ko wawe umugisha. Naweza kuambia utaenda sijue Bulaya kiambo wabatu yote wanaomba niende. Ndashobora kukubwira ko uzajya ni Bulaya ko abantu bose iko maana sana. Bila byose ni ingenzi. Ya maana kwa maisha yetu kama watoto ya Mungu. Ikingenzi ku bana b'Imana kubaho kwacu ni kujijua eske niko mtoto wa Mungu kiukweli. Nubwo ugomba kumenya ese ndi umwana w'Imana mu by'ukuri. Kwa sababu tungelifuata Mungu juu ya vitu. Kuko dukurikira Imana kubw'ibintu. Tukifuata Mungu juu ya mariage, tugakurikira Imana kubw'ubukwe. Tukifuata Mungu juu ya voyage za mbali, tugakurikira Imana kubw'ingendo. Ile yote ni mkate ya njia. Ibyo byose ni umugati wo mu nzira. Mwenye anasafiri ufite urugendo haezi patia samani sana mkate alibeba juu ya kukulia njia. Uwaboha urugendo ntabwo wabura kuguha umugati uzarira mu nzira. Hawezi ipatia samani ya kabambi na kusema mkate yangu njoo kila kitu. Ntabwo ashobora kuguha umugati avuga ngo niwo buri kintu. Kenya anaweza tia kwa kichwa yake ni kujua wapi kwenye niko naenda, je nimefika wala hapa. Ikintu yashyize mu mutwe wawe ni ukubaza ngo se urugendo ufite uzagerayo gute. Na yule vile mtoto wa Mungu mwenye uko hapa chini ya jua. Niyo mpamvu uri munsi y'izuba uri maombi ambayo tumekuya omba, amasengesho turimo gusenga, ndio Bwana ametuhakikishia ya kwamba anakia badilisha majira. Ni n'amasengesho y'umunsi w'abango ni Imana ije guhindura amazina. Lakini kuko kitu ambacho kilinifadhaisha na kunirudisha tena nyuma. Hari ikintu cyambabaje kirimo kungaruka kinkoraho. Wakati yenye mjakazi wa Mungu alikuwa unasema hapa, igihe umukozi w'Imana yavugiraga ahangaha, balinisaidia kunipatia tafsiri kidogo juu ya yenyewe alikuwa anaongea. Yagerageje kunsemurira ibyo yavugaga ahangaha. Nikakiangalia hakuna kanisa bila upendo. Ndareba ndavuga ngo nta torero nta rukundo. Kanisa, nguvu ya kanisa ni upendo. Itorero rinini ni urukundo. Upendo iliacha Yesu anaacha heshima zake mbinguni. Urukundo rwatumye Yesu arakicyubahiro mu ijuru. Anakuya ikala miongoni ya shebe hatuna kwa kulala. Araza aba mu kiraro cy'inka ntaho kuryama. Akakuya mufamie senye wona yuwa yako. Yaje mu miryango nk'iyacikenye. Jua kupate tu wewe. Kugira ngo akubone wewe. Na kukuya tu juu ya kusema akupate tu. No kugira ngo akubone gusa. Lakini alikuandalia tena akasema huyu mtu sikuye tu juu anipate, lakini aingie katika utukufu yenye nimeacha. Ati naje kugira ngo uyu muntu asobanukirwe icyubahiro naretse. Na ni ile pale wanasema upendo iliacha anaacha yote juu ya kuingia katika mateso ya dunia. Ati ibyo byubahiro n'ibindi bintu byose byiza narabiretse kugira ngo nze mu biroro ku isi. Na njoo kwa maana magharibi ya leo ningelipenda tena nikukumbushe na uniambilie mwenyewe ko pembeni yako. Niyo mpamvu muri mugano nshaka kukwibutsa umuntu uri iruhande rwawe mwambie Yesu kingali na upendo. Mubaze pese uracyagira urukundo. Muulize tena mwambie. Mubaze mureba mu maso. Upendo ni silaha kubwa. Urukundo ni ibanga rikomeye. Upendo inaacha mtu anaombea mwingine bila kuangalia jinsi anavaa. Urukundo rushaka gukundisha umuntu atarebye uko yambaye. Upendo inaacha unakonsidere mtu ama unamwona wa samani bila kuangalia anaongeaka. Rudia tena. Upendo, urukundo inaacha rureka unaombea mtu ugasengera umuntu bila kuangalia nta kureba anaongeaka namna avuga ate. Upendo tu, urukundo gusa. Na magharibi ya leo ni ile upendo. Uyu mugoroba afungura ibyanditswe byera byo muri Yesaya ibice 43 umurongo wa 19. 19. Pastor nadusomere Shemusa. Watatusomea hayo vizuri. Mwenye amepata mbio tusomee. Ndio.
Ndio. Ngiye gukora ikintu gisha. Uko kigiye kwaduka muzakimenya. Nzaharura inzira mu butayu, ntembesha amazi mu kidaturwa. Amen. Amen. Ndasoma mu Kiswahili na mie ju tuelewane vizuri. Ati ngiye gusoma mu Giswahili kugira twumvikane. Tazama. Reba. Ninafanya neno jipya. Ngiye gukora ikintu gisha. Tafadhali nimefanya neno jipya. Ngiye gukora ikintu gisha. Sasa litajikanye. Kia kwanza wanasema nitafanya. Icyambere bavuga nzakora. Penye wanasoma bebiko na masomo mu kichwa yao batelewa hii neno vizuri. Abantu basomye babumvira ijambo neza. Iko kama vile msingi ama banatia kama vile tegemeo kwa mtu anayetafuta Mungu. Ni nko kuvuga ngo reba umuntu wategereje Imana w'ikintu. Anakuambia tazama, wakisema tazama, wake wanapenda ukuwe makini. Yo bavuze ngo reba babashaka ureba n'ubwenge. Ukuwe makini kwa sababu kuna kitu ambacho Mungu iko natafuta fanya na wewe. Yo ureba n'ubwenge uri maso ari ikintu Imana ibishaka gukora hagati yawe nayo. Sasa bahali ba mingi tukue katika hali ya umakini. Ariko abantu benshi uburyo bareba tunaingia mu bitu sio kuwa na maana. Bajya mu icyambere no kwireba ukareba bikureba ukigenzura ukareba n'imitwaro ufite mu buzima bwawe. Wale bote wenye waliyepatia ndani ya Biblia ambao walishangaza dunia. Ikintu gitangaje cyatangaje abo mwisi. Ya kwanza walikuwa ni watu walijijua. Icyambere abantu bisi barimenya. Mimi najua niko mtoto wa maskini. Genda bizi ko ndo mwana wa mukene. Sina mbele, sina nyuma. Simfite imbere simfite n'inyuma. Kama nikiacha Mungu mu maisha yangu, nindeka Imana mu buzima bwangu, dunia yote itanicheka na watanitupa. Isi yose izanseka kandi nikiingia mu maombi kwa kuomba, nininjira mu gusenga, sina besoin mtu aseme na maisha yangu. Sinshaka kumenya umuntu wajue nimenileta mu presence ya Mungu, niko maibo ingie kumatope juu asiombe. Ntago yumva yaba bazana kukote. Kuangalia nilivala sipeni bazen shundi siombe ule Mungu. Ntago we yitaye kubyasukore. Sababu anayua yeye njoo analogotaka. We amenya ko ari wizanye. Na yeye njoo anapandishaka juu. Agomba kuzamurijwe hejuru. Yeye njoo anaokoaka mwanadamu. Niwe uwakijije umwana w'umuntu. Yeye njoo anabadilishaka mwanadamu. Niwe uhindura umuntu. Unaweza kondana mwenzako juu ya maisha umemuona ndani leo. Ushobora kugara umuntu kubera ubuzima arimo. Ninakupatia neno ngo ya kesho. Reka nkubwire ngo muretse ejo uzamubona. Acha bakuzarau na basebe banataka. Reka bashaka kuvuga bakuvuge. Acha wengine bakuite mporo kitambala kitakuua. Reka bakuite mweskoro uzakubona. Acha wengine basema unasemaka nini maombi bila kitu kumaisha. Reka bavuga ngo unasenga Mungu yako waambie Mungu. Igisubizo cyababwiye ngo Mungu agereze. Babwiye ngo Mungu agereze. Sababu mwenye umeamini kuko uwizera yeye ndio amesema ngoya. Wewe ni uzi umutima wawe. Unaacha kanisa juu walikusema mbaya. Waretse itorero ngo nuko bakuvuga nabi. Unaacha kanisa juu likiwa navala mbaya, watu wakakusema na kanisa yenu ne yachi. Uravuga ngo uretse itorero kubera ko wambara nabi ngo none ni itorero ryanyu ndariretse. Au yajua venye viliacha huko. Usibjuretse. Siku yenye utajua venye vilikuacha ukua hapa. Umba numenye ibyo aruretse utajua kama wengine walikuwa pale ni wamvoe shetani juu bakudestabilize mu baraka zako. Urabizi ko uramutse uzasobanukirwa kunyagira. Oya tu. Tegereza. Hata kama natakufunja moyo. Nubwo yakoraza umutima. Oya tu. Tegereza. Sababu jambo nyoko naona. Amasengesho urimo gusenga. Mungu wako anakuya kuibadilisha. Imana ije guhindura ibintu. Ile ndio ulikuwa unaogopa senda kufia hamo. Urimo gutinya ngo uzapfiramo. Nakwambia usiogope njoo kuja. Imana iravuga ngo ntutinye. Ingelikuwa niko na imani sawa wewe ungelipigia Yesu makofi. Ariko yomba ndio ndamwamya mu machi. Haleluya. 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 Kila wote waliona miujiza ya Mungu. Abantu bose babonye ibitangaza by'Imana. Alikuwa na historia ilipita.
aza amateka yahise. Usingo yake mtu juu umeona muleo. Ntuzategereze umuntu uko umureba none. Muulize jana yako ilikuwa. Ureba none uyu munsi ukomeze mubaze ejo hashize uko byari bimeze. Unaweza tamania mtu jiko na gari sai. Ushobora kureba umuntu ufite imodoka nona. Lakini bakikwambia gisi jana alikuwa. Barika bakubwiye uko ejo bundi yarari. Utasema kumbe mie nikingali na masifu. Warangiza ukavuga uti yewe njyewe ndafite amashini. Fruit yote ya kungoya na kuyaka ninaivya. Wowe tegereza ibyawe bigiye gusha. Hakuna baraka inaweza kuheshimisha bila kukuwa na uvumilivu kwayo. Nta mugisha wa kunezeza nta gutegereza utategereje. Tunaweza tabiri tunakwambia Mungu anakia kubariki, hatukatali. Tushobora kuguhanurira tukubwira Imana igiye Mungu anakia kupatia mariage, hatukatali. Ntabwo twakwanga kubwira kuzarongora. Lakini kenye nabii ana hayo. Ariko icyo umuhanuzi adafite sana dakika ya accomplissement ya ntabwo umuhanuzi afite igihe ibintu bizabera. Profeta anaweza profetize. Umuhanuzi yahanura. Anaweza kuambia vizuri juu ya maisha yako. Yakubwira ibyiza ku buzima bwawe. Anaweza heshima juu ya maisha yako. Yakubwira iby'icyubahiro. Lakini usidhanie pale bitavala mwili. Ntibizashobora kumuhanuzi. Kuko neno kusubiri. Ugomba kwibuka ijambo gutegereza. Kungoya ni uvumilivu. Kwihangana. Anakuambia kama shuko mukanisa uoleo wende nenera wende bure. Ashaka kubwira ati mpamvu utarimo kurongorwa tigire mera. Acha watu wote wasema ulishapotea mukanisa. Abantu bose ngo waburiye mu rusengero. Acha kila mtu aongee anataka shuli pana maisha yako kwa Yesu. Nyamaza. Abantu bavuga bashaka byose aho ubuzima butange subiri muda ya Bwana itakuya. Tegereza igihe cy'Imana kiraje. Jua haizi panguza machozi. Ndabizi neza igihe cy'amarira ya mtu mwenye akulia. Igihe umuntu arira anapanguzaka machozi mtu mwenye alilia. Na ushobora guhanagura amarira umuntu yarira. Semaka mzuri mtu mwenye baliona resulta ya maana. Abantu bavuga umuntu neza bakurikije ibisubizo afite. Leo uko na besoin bakuseme bien. Ese urashaka bakuvuga neza uyu munsi? Uko na besoin ya témoignage ya mzuri. Ese urashaka baguhamiriza neza? Kunini yako. Eti kunini yake. Kubera iki cyawe? Nani walikwambia maskini anakuwa na rafiki? Ninde mukenura ufite inshuti? Nani walikwambia mtu mwenye ana maana watu wanamsogelea? Ninde muntu udafite pfo na ruguru wegerwa nawe? Tembelea kwangu. Ariko ngenye bansuri wangu. Wote wananichukiaka. Abantu babanyanga bose. Wende bashindisha njala nani atakuya? Iyo nzara yawe waza kukureba. Kimoya Kenya acha nikwambie siku ya leo. Icyo kakutegereza. Kuna neno iko na ngoya juu ya maisha yako. Ari jambo kuga kugira kwa maana usipofunjika moyo. Oya ntabwo uzaba umuntu atabadilisha kwenye oli kwa uasi. Imana izahindura imisi. Mungu akusaidie sana katika njia za kuomba. Imana igufashe mu rugendo rwo gusenga. Ni maombi ya watu wale wamebadilisha choka na maisha. Aya masengesho n'amasengesho abantu bananiwe n'ubuzima. Ni maombi ya watu wamebadilisha kuwa desi wamefunjika moyo. Aya masengesho ni abantu bacitse intege maombi ya watu wenye bana la kusema tena. Ni amasengesho abantu badafite icyo kuvuga. Na aina ya watu wa vile wanakuwa kabiko tu pale. Na masengesho abantu bameze gutyo. Yesu anakuwa kwa pita niko naangalia uvumilivu gani watoto wake biko. Yesu alimo kugenzura ukwihangana kw'abana be baraha. Mungu haezi bariki mtu bila kuangalia kwanza kusaa yake eske alivumilia. Ntabwo Imana ishobora gusubiza umuntu itarebye ku isaha yayo ngo si umuntu yari yihanganye. Ile uitie maisha yako. Ibyo bishyire mu buzima bwawe. Na ile iko naacha bakristo mingi tunapotea. Ibyo ngibyo ni mu bireka Kristo benshi bazana. Tutapatiwa na manabii bakukia tufrapera kutuambia kama toa barikiwa mbio mbio, toa barikiwa mbio mbio. Eske yenjo iko na montre ya Mungu. Ati twebwe dukunda abahanuzi baba tanga urabona umugisha, tanga urabona umugisha. Ese bo ubona bafite uwo mugisha? Ufite igihe cyawe n'Imana gusa. Leo wanaweza kusema na Mungu anaongeza watu. Uyu munsi washaka kukuvuga Imana ikongeza n'abandi bakuvuga. Kila maisha yote, buri buzima bwose iko na habari yake nyuma. Hari inkuru yabwo inyuma yabwo.
mbele ubarikiwe, mbere yo guhabwa umugisha, uangalie kwanza mwakati zako. Urebe mwenyewe iko na pourcentage ya mingi mu roho yako. Urebe ibihe byawe, ninde ufite kangahe kwijana mu buzima bwawe? Ni Imana, ni Yesu. Mbele na si aoa, imbere yo kugira ngo ndongore, tulikuwa mu maisha mwenye haiko maisha. Ati twari mu buzima butari ubuzima. Wengine nikitosha tu haka, wengine watasema ngali jeune célibataire. Ati nkuye mimeta bose bavuga ko ndagasore. Niko na watoto mbili. Ati mfite abana babiri. Napenda sana bibi yangu. Ati nkunda umugore wanjye cyane. Napenda sana watoto wangu. Nkunda abana banjye cyane. Na hii kazi unaona ninashimama hako. Aka kazi ndimo gukora, ndio kazi yenyewe nilioya. Niko kazi nakoze. Ndio kazi inanifanya nionane na wewe Kigali. Ni aka kazi ko katumye nzi Kigali. Lakini nikikwambia jana yangu, ariko ninkubwira iby'umuryango wanjye, nilikataliwaka na bafie 6. Nabenzwe n'abagore 6. Ndamurushijana na 20. Tena wote tulikuwa naomba nao. Ariko twarasenganaga nabo. Wanayua habari yangu. Bazi inkuru zanjye. Juu ya umasikini na kubera ubukene no kubura akantu. Toka. Igira mugabanye kubenga. Hauko wa mu niveau yangu. Ntago uri ku cyiciro cyanjye. Haleluya. Wanajuaka niveau ya mtu ni Yesu. Ntago bazi ko icyiciro cy'umuntu ari Yesu. Wakati ninaangaliaka mtu anaweza tamania maisha yangu, ati ndebye ubuzima bwanjye umuntu anyakiriye, ninaenda mwangaliaka anasema jana ulikuwa wapi? Ati ndebye umuntu yatejo ari hehe? Sio mwingine alishanisaidia na repase kanguo. Ati wewe mfashije nuko ngura kenda. Iko naniambia je t'aime avant nilale. Ati buri mugoroba nkajya mvuga ngo ndagukunda. Bisi upako ya Bwana juu yetu. Kubera ugusigwa kw'Imana hejuru yacu. Unaona tunaparaître mbele na unasema ovu haiko kuiga. Agakiza ntago ari kwiga cyane. Utakuwa navala marobe za mrefu sa dada fulani bataniwa kama na mimi naokoka. Ntago ibyo kuvuga ngo wambaye imyenda ikubita ipusi hasi ngo nibyo bizava ngo urakijijwe. Tayungululiwa. uza kuyungururirwa ntago ari Kinyarwanda neza. Katika njia ya kuomba, inzira yo gusenga, kungoya ni kitu kia maana sana dada. Utegereza ni ikintu cy'ingenzi mushiki wawe. Kungoya ni kitu kia maana sana mama. Utegereza mama ni ikintu cy'ingenzi. Leo na Bwana ngali navuta tumbaku paka sai na kukunya pombe na wewe unaombaka. Warangwe n'umugabo umwe inzoga umwe itabi n'ubura cyasenga. Kuachana naye ya kwa solution. Kurekana n'uwo mugabo wera gasigara ntago ari igisubizo. Ahubwo probleme nyo utakre. Ikibazo ndio uzagitegura. Utamgeuzia mugongo na kimbira. No muhindurira umugongo azigendera. Na kama kuko na bimo iko nakwambia ama ile kunyumba, hari ibyo ndimo kuvuga biri mu ngo, wende umukemee kwa jina la Yesu. Wegenda wirukane umwuka mu izina rya Yesu. Mungu anapatiaka kitu mzigo we kumutu kenye utaweza. Buri muntu wese afite umutwaro utashobora. Kuko mtu mwenye ile tumbaku ya bwana yake, hari umuntu uziri atabi ryuriya mugabo we, yeye peke anaendaka yuza. Uwo mugore aromboka gutya mu magasigara we ubwe iko natafuta amani. Kubera ko arashaka amahoro mu mugabo ngo nawe agasigara haba amahoro. Maake ni mzigo yake. Ariko n'umutwaro we. Wewe sote ingia mu maisha ya bale. Ariko surajya muri ubwo buzima bw'abantu. Unaanza bonesha uliolewaka na mupagani. Urimo kwerekana okoka. Ntago yakijijwe. Paka banacha. Kugeza igihe barekanye. Kesho utasamba juu ile nafsi. Kesho utasamba juu ile nafsi. Uzihana kubera icyo kintu. Maisha ambayo unapitia ndani leo, ubuzima urimo gucamo uyu munsi, ndio inaogopesha. Biratinyitse. Shuko mwanadamu. Kuko uri umwana w'umuntu. Na Yesu naye wakati alifika wakati Getsemani na mureklame. Igihe Yesu nawe yageze Getsemani imusabye, alienda kumulima kuomba Mungu. Yarazamutse ajya kumusoza ajya gusenga. Ile kwenda omba Mungu, biyabye kugira ngo ajye gusenga, haikuwa nikosa repose ku banadamu. Ntabwo yabuze igisubizo ku bantu. Ni shwa lishingia muye peke. Nuko yinjiye mu bwe, akakia kutana
iko pale tu juu ya faida ya wengine. Nuko aravuga ati naje kubwo kunyungu z'abandi bantu. Ukiangalia Adamu wa kwanza, yurebye Adamu wa mbere alishindwa mission, yananiwe icyo yatumwe. Ilibidi Adamu wa pili akuye mu Nouveau Testament kwa Yesu. Bisaba ko mu isezerano rishya haza Adamu wa kabiri Yesu. Shuwa ke corriger maerere za wakati ya nini? Ya zamani. Kubera yuko yaje gukuraho amakosa yagiye abaho mu gitabo cy'isezerano rya Mungu. Nacho niko napenda niambie mtu mmoja hapa. Niyo mpamvu ndimo kubwira umuntu hano ngo ategere. Baba yako na mama yako wanaweza kuwa balevi biko na identite za mubaya. So na nyoko bashaka bafite inkomoko mbi ari abasinzi. Wewe unaweza tengeneza historia yabo tena. Wewe tunganya amateka yabo noneho. Ukijua kama umezaliwa mwa ile tumbu, wewe wava muri iyo nda, maombi yako itakuwa ni juu ya neema ile tu. Wewe amasengesho upake tuko nakyo. Icyo ufite noneho, baba yangu shini mulevi, iso no umusinzi, siwezi mupresenter ku benzangu. Na siku yenye utabarikiwa, umunsi uzasubizwa, sezo haitashanjaka. Ntabwo igihe kizahinduka. Sezo itakuwa ile kama ni kizakomeza. Kama ni mjua ni mjua. Niba muzi ndamuzi. Dadangu zana utapendewaka tu paka itakuwa mkajua mwa hivi. Mushiki wanye ntabwo uzakundwa uri muri zana utapendewaka mkajua. Jua. Izuba. Jua. Jua. Soleil. Okay. Mukobwa ntabwo ushobora gukundwa muri iri zuba. Voilà. Mimi nakwambia hautapendewaka pia na mvula. Na nubwo uzakundwa mu mvura, lakini utapendewaka kwa wakati yako. Uzakundwa kubera igihe cyawe. Baraka zenye uko natafuta, umugisha urimo gushaka, hakuna mwanadamu alishazichungulia yako. Na mwana w'umuntu wigeze. Hata kama watesi yako wanaonekana kuwa na nguvu mbele yako, reka bakubabaza wewe benshi n'imbaraga, biko wanachungulia lakini hawayafikia. Barimo barareba ariko ntago bahagera. Ndio kwa maana niko nakwambia leo, niyo mpamvu mubwira uyu mwenye